Harapan, tamo'y masalang bukas. Salamat king limang siglong kasalpantayanan. Daralami kalamning pangatubot. Sablamingan, babyemingan, tapat ang aking katatawlian. Tango kami Ginoo, king misumo. Ume kami king aslagan, dating amano mo so'y wanding mangailangan. Dalaning munag, mantabe king dalan, palablaban ing mison para king Ginoo. Arapan, tamo'y masalang bukas. Salamat king limang siglong kasalpantayanan. Daralami kalamning pangatubot. Sablamingan, babyemingan, tapat ang aking katatawlian. Tango kami Ginoo, king mison mo. Ipagkalaman, ban midake at biyayan, masabal, hustisya, kapayapaan. King lugod tamo, king sablayang tanda, ning kekata, kasal pantayanan. Daralami kalamning pangatubot, masabal, hustisya, kapayapaan. Harapan, amo'y masalang bukas. Salamat king limang siglong kasalpantayanan. Daralami kalamning pangatubot. Sablamingan, babyemingan, tapat ang aking katatawlian. Tango kami Ginoo, king mison mo. Tango kami Ginoo, king mison mo. At syuta na po ngeni, kikaduang pulong Domingo ning karaniwan na panahon. Talakad tapot kan tatayin dalita pamuklat. Samsung Day ako. Samsung Day.
King lagyuning ipa ampo ning anak ampo ning Espiritu Santo. Amen. Ing grasya ning ginutang Hesu Kristo, ing lugod ning Dios sa ting pamakisan metong ning Espiritu Santo, manatiliyak ke kayungan, At kekan timurin. kapatad adwan taking ginuing pakaluluna, karing kekatang kasalanan. Yakas tayang ining biyagdanagnan ing kapanisyan, magkumpisal ko king Diyos sa mayupayang tutu, at kay kayo kapatad, huling mi kasala kong gina, kingisip, amano at dapat, at miyay liwang kakulangan. Uli nita, ipanigapo ko kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghelang pong santo, at kay kayo kapatad, ingipanalangin niyo ko king Diyos sa ginuta mo. Ing Diyos sa mayupayang tutu pakaluluan nakatamu, at king pangapatawad daring kasalanan tamu, idala nakatangan sana king biye alang angga. Amen.
Manalangin tamo. Kaniting mi sa yabetalak ng kagatang panalangin ding kapatatang magpasalamat ding pamilyang manuknangan king barangay San Sebastian at antimurin ding devotos ng Apong San Roque pagpiestan tamo po bukas at ding pamilya dari Juan Talaw, Tomas Mangulabnan, Ernesto Mangulabnan, Marivic Landicho, Ronnie David, Nemencio Campo Jr., Albert Ocampo, Tirso Rakito, Laila Panlilio, Ariel Carlos Lizel Grueso, Cristi Mata, Malu Soriano, Rolly Cabrera, Mario Musni, Federico Salas, at presyong kaibigan Meat Trading, Sito at Edna Carlos, Atty. Severino Santos, Sara Sagum, Alicia Dungka, Legion of Mary, Janet Cruz, Dominga Roberto, at antimurin magpasalamat naman di Diosdado at Dayan Estacio king tinggap ng regalo ning biye, regalo ning kebaitan. Pakipangaditala naman ding special intentions dari Nestor at Ami Sumang, Guidance and Protection, Pina Perez, at pakipangaditala naman ding masakit, lalong-lalo na Imiding Santos. Pangaditala naman ding Mayang Ubie Edelberto Gintu, Kingkayang 40 Days, Iluminada, Leticia, Sotero, Marito, Melenciano, Carmelita, Charmaine, Pilar, Malu, Monica, Pablo, Estelito, Sabas, Gloria, Mario, Gia, Pedro, Purita, Eloy, Jovita, Leonardo Sr. at Junior, Luciano, Annabel, George, at ding sablang kaladwa king purgatorio. Ing simbahan, pagmasusya ni ngeni ing solemnidad ning pangadala na banwa ning Birhen, ning Nuana Birhen Maria. O Diyos, aginumi, delame banwa i Maria, king kayang katawan at kaladwa, ban makirake king lubos ng tagumpe Jesus sa anak mo, king kamatayan. Iti uli na ning keti king nyato, mit mong kababaniyang sinuyo, king tangkamu, anting mumunang dili karing sinal pantaya. Ipagkalumuke kami ingkeyang kapag sadyan, manalik king kekang kaburian, bamong pamamasang iba't king libro ning kapahayagan. Mibukla iya yung templo na ning Diyos karimbanwa, at ikit king kaban alula na ning kayang kasunduan. Kanita linto yung banwa, king metong ang makapagmulalang tanda, metong yung babaeng makaimalan king aldo, at makatuklo babo na ning bulan. At inyang labingadwang batuin, ing koronang at yung buntok na. Malapit niyang mga anak, inya sasayingsing niya, at kukulisak king pamiramdam na. At pang metong atanda, alinto king banwa. Metong yang maragul at malutong dragon. At inyang pitong buntok at apulong sagu. Balang buntok na at inyang korona. Kiradkad nala ning iki na ringatlong dake karimbatwin na ning banwa at bildog nala king yato. Kay bat na nito, tinalakadya arapanan ning babaeng malapit ng mga anak, baneng kanan ing anak akabud mibaytiya. At may anak yang pungul a lalaki ing babayi, dapat ating sinamsam king anak at delane king Diyos at king kayang trono.
Inga na kay ti, mitagulaling yang maging ari, karing sablang bansa, king kapamilatanan ning pamalukang bakal. At tinipladya ing babayi papunta king disyerto, king lugal asidyanan ning Diyos para kakeya. At dimdam king metong asiwalang masikan ay batbanwa, nga nang sinabi, dinatang na yung pamagligtas na ng Diyos, pepakit na yung kayang upaya, ang timong ari, at yung upaya ng kayang Kristo, ingamano ng Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing reyna makatalakadya king dane mungwanan, makapiblas yang ginto. Ing reyna makatalakadya, king dane mungwanan, makapiblas siyang ginto. King dane mungwanan, ing kekang reyna karinneman, gintong dali selaring alahas na. Ing reyna makatalakadya, king dane mungwanan, makapiblas siyang ginto. Makiramdam ko, o babaeng maging reyna. Tingiran mo kakong amano, kaya kang kamag-anak at kaya kang kabalen, kaya kanalangan kalingwan. Ing reyna makatalakadya, king dane mungwanan, makapiblas siyang ginto. Busta ning legwan mong tagle yung pagnasaning ari, yaing ginumo, ing pamintuan mo. Ing reyna makatalakadya, king dane mungwanan, makapiblas siyang ginto. Miras la kang bening tula at saya, at delano king palasyo ning ari. Ing reyna makatalakadya, king dane mungwanan, makapiblas siyang ginto. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao, Korinto. Ing katutuan, sinubliyang mebya i Kristo, at ya ing katunayan, king dingmete, sublila namang mye. Uling nung makananong king kapamilatanan ning meto nga tao, di natanging kamatayan, king makanyan mo namang paralan, ing pamanyubling mye, datang king kapamilatanang ning metong atao. Uli king pangayagong daring tao kangadan, metela, king makanyan mo namang paralan ding tao, sublilang nye, uli na ding pangayagum dakang Kristo. Dapo ting balang metong king sarili ng kabilyan, i Kristo ing mumuna karing sabla. Kay ba't detang makayagum kang Kristo, king oras na ning kayang panyatang. Kay ba't nanita, datang na ing kawakasan, at sakupa na lang Kristo ring sablang magari, manungkulan, at makikayupayan at ibyena ing kayarian king Diyos sa igpa. Uling sukat yang sumakupi Kristo, hanggang enala asambot ning Diyos ding sablang kasalang na at ibili lalam ng upaya. Ing katataulian akasalang, asambutan na ya ing kamatayan. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Parangalan tayo po ing maya pabalita. I Maria midalaya banwa at ding anghel ning Diyos kinuloy sakla king tula.
Ingino manatili ke kayo, at kekan timurin. pamipasyag king maya pabalita, agpangkang San Lucas. Ligaya keka o Ginoo. King panaunayta, ginayak kay Maria at marapal yang minta king meto nga balen, king kabundukan ning Judea. Mintaya king balen ng Zacarias at tininaning maya pa oras i Elizabeth. Inyang timdam ng Elizabeth ing pamagmanano ng Maria, ginaloya ing anak king Atyana. At i Elizabeth mikatman king Espiritu Santo, miksalita yang masikan ngana. Mapalad ka karing sablang babay, at mapalad niya naman inganak amibait keka. Makanano kong pengayin tuliran ing dalawan nako ning indo ning kanakong Gino. Uling kabut timdam ko ing kekang pamagmanano, ginaloya ing anak kingatyan ko king tula. Mapalad ka, uling paniwalan mo king ing balita na keka ning Gino, mipaltuto. Nga ng Maria, ing puso ko pupurian ne ing Ginoo, magsayaya ing kaladwa ko, uli na ning Diyos akakong talapagligtas. Uling ena ko kelingwan, akong malukanang alipan. Manibat ngeni aw sanda kong mapalad ding sablang tao. Pauli na ning mga ragulabage ade patana kanako, ning mayupayang Diyos, banal ing lagyuna, kalulunusan nala ring makitakot kaya karing sablang mitukituking lahi. Inatyat ne ing mayupaya ng takde at simbulat nala ring mga tasalub ketang kapalaluan ning karelang nasa. Bigsak nala ring ari karing karelang trono at ding atyuking kababan ilang tinasna. Pepakapsya nala ring danupan karing mangaya pabage, at pepalakwan nalang alang darala ring mabandi. Ti parana ing pangako na karing pipumpunan tamo, at dinatangya baning sopa ning Israel abalen na. Pepakita nan ning pakaluloy Abraham ampon ding sablang palipina. At inabayaning Maria y Elizabeth kilubdaring at lungbulan, kay bat nanita minuline. Ing mayap ng balita ning kegatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Maya pa abak po, Maya payaba ko naman amo. o ba't pagpiestan dering Katoliko na i Maria midalaya banwa. Atin pumetong istorya, karing apocryphal books tamo na paniwalan tamo minunalang istorya na makaparikil mo naman kang Jesus ampo kang Maria, uning edano inabe king Biblia. Ating istorya na Tomas, anyang Matea Mama Mary, alayo, absentia. So anyang muliya, pagbalik ya Jerusalem, abalita napin mete ni Mama Mary, ing pekisabi na karing kayabe na, ing nung pwede, buklat de ing kayang kutkutan, burining akit Mama Mary. Oneng anyang buklat de, ere ikit ing katawan na. Ding ikit da, bulaklak lang tanaman, bulaklak lang rosas, ang mga banglo. So, ding minunang alagad, ding apostol Reni, mika conclusion la na Mama Mary, dela ne banua ning Diyos.
Especially siguro ng anak na, yung migdala. So, midalaya, kayang katawan at kaladwa, karin banwa. Makanano tayo mo namang concludita, nanong reason tamo. Nung etane mo, nung posibleng kwento-kwento yaita, pero nanong reason tamo bilang talasal pantayang Katoliko. Ot midalaya banwa. Mumuna pong panlalawe keniya pining ing treatment na ning Diyos kang Mama Mary, very special. Ita pa mong greetings na ning Anghel kang Maria, anyang agkataning maging induning talapagligtas, aning kasanting itang pangadyan tayo papotang pasaup takang Maria. Hail Mary, Bapo Maria, mipnu kaking grasya, ingginong Diyos at yukeka. Si itapamutang itang greetings na ning Anghel Gabriel, special ne. At niyang special treatment. At talagang paniwalan tamo na ining Maria ngaynim, si Diana neni nga pong Ginoo. Kasi, ini po ingke katamo pong conclusions na kailangan ing paglulanan ning talapangabos at tuturing tang alang kasalanan, dapat malinis siya. Malinis siya naman. May ngari mo po, diyang nino naman, nung ating kang lulula na malinis sa danum king baso, kailangan malinis siya naman itang baso. So, iting paniwalan tamo, she was prepared already. Anya linubya naman kay katamo itang muking kay kang pamaglalawe yan At yung muking makanano mong lalawin ing karanasan mo. Ning kay kasi tambing yang negative ing kay kang attitude. Pero yung totoo na, blessing siya. May ngari mo kaya tang halimbawang paneming sasabihan bilang potang mamiye ko pong retreat o recollection. Nga kung mangutang adwala katao, dininandong tunggal basong soft drinks. Pareho lang dakala yelo. May yelo yitang soft drinks. In reaction na ning metong, nga na, ari Diyos ko, karakal na yelo, danong na kanya ning alasa ko, nga na. Negative ya, in kayang reaction. Pero, istong in positive reaction, makaniniya, o istong makaniniya mag-react, positive yung reaction na, nga na, ay kanya, mana kanyan, marimlayang marimlo, yung kanakong soft drinks. Huling manyamaning marimlang soft drinks. Positive yung reaction na. Enelinaweng lalasa yung danum. Nunelinawening marimlayang marimla, manyaman niya yung soft drinks na. Makanyan mo naman, nung makanano mong lalawening karanasan mo, kanitaya lalto ing kekang maging attitude bilang makaranas karing babyan na ni ngapong ginukeka. Positive ne ing babyan na keka ni ngapong ginu, blessings ne ing babyan na keka ni ngapong ginu, at ing kapang complain. Kasumulong nung makanita. Nya, Mama Mary, makanyan niyang may kapagkantang kapurian. Makanyan ng linawe, retang blessings abinyan na ning Diyos kaya. Anyang ngeni, meging gusto itang sinabi na manibat ngeni ausan dakong nuan. From now on, they will call me blessed. Nya, mapalat yapin naman. Miya beya, king kayang anak karin banwa. Mama Mary, thank you for the blessings. Amen. Sasal pantaya ko, King Diyos, ipang mayupayang tuto, Linalang king banwat yato, at kang Yesu Kristo ang anak ng bugtong ginuta mo. Pengagliking upaya ng Banal Espiritu, mibait kan Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipakuking krus mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo sinubliang mebye, pepaitas siya banwa makalukluk, wananing Diyos, sigpang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik ya naman keti,
ban mo kum karing mabye, ampon menga mate. Sasalpantaya ko king banal Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding santo, king pangapataw daring kasalanan, king pangasublirang meding mete, at king biyalanangga. Amen. Panalangin ning balen, king saup ng Mariang Induta mo, miyabe-yabe tamong manalangin king ipatang at yubanwa, banbalik danakatang mitmong lugot, itang kayang talasuyo, at gawang mga ngaragol abage kekatam, ngatang manalangin, Ginoo, pakiramdaman me ing kekang balayan. Ginoo, pakiramdaman me ingke kang balayan. Baning Ginoo, ipakit na ing kayang lugod, karing hanggang matampang sinuyo kaya, at ing mamatawad ng pakalulo, karing bikulang kaya, at king metong at metong. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me ingke kang balayan. Baning Ginoo, ipakit na ing kayang upaya, at ipagluwalo no rin taong mapagkumbaba, ang madadakurak, at ipayabot na kay katangan ing luguran talat galangan. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me ingke kang balayan. Baning Ginoo, ibiya na kaya katamo ing kapagnasan at sikanan tupad karing kayang amano, karing beta mo aldoldo, king mitmong sigasig at saya. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me ingke kang balayan. Baning Ginoo, tinanakatang kamalayan king kalukan ding kaya katang puso. Banakat mo nakatamo ing kayang kamulog, pamananggap karing tao at pamaglingap karing kalulo. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me ingke kang balayan. Baning Ginoo, dapta ng ating pakan karing danupan, at ipayabot karing tao at karing masikanan na niting yato, ing ibera king balang metong ing karampatan ng daki king bandina ning yato. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me ingke kang balayan. Baning Ginoo, idala no ring hanggang pakamalantang mayangon na be king kayang karanan ning alanggang ligaya. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me ingke kang balayan. Ngayon di po aduan tamang sarili tang kapagnasan. Ginoming Diyos, kaniting kapiesta ning pangadala na Banwang Maria, ipanalangin ming katman mo kaming karing sablang maya pabage, ban panwanan miya ing banal mong lagyu, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lukluk tapo.
Talakad tamo po. Manalangin kayo kapatid, banding kay katamong daon, dating tinapi at alak, matampang tanggapano ning Diyos, ipang maligaya ning banwa, kapamilatan din kayang panalangin sa upan mo keng magdulap keka at mibiyay-biyay king lugod mo. Ipagkalumuyti kapamilatan ng Kristong ginumi, Amen. ing ginumanatili ke kayo, At kaya kaan timurin. yat nayoring puso yu, Makayat nano king kinu. pasalamatan tayong Ginoo a Dios tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan dakang parati at numan karinoy pa, Diyos kingalanganga at lubos mayupaya kapamilatan ng Heso Kristo ang ginumi. Ngening midalaya banwa ing birhen ay doning Diyos ing umpisa at larawan naning Santa Iglesia king kayang kaganapan, mirinan kapanayan at kaligayan ing pamakiyagum mikeka. Banwa, daralit ming kekang ligaya, lain makyabe king alantok ng dang pamamiyay kapuryan keka, ngaming kakanta. Tunay kapin banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, uli ni tapag paralampumi, pabanalan mo sareting ain, king espiritu mo, ban para ke kami magawalang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. Bayo yami daon kusang loob king pamaylasa at kamatayan, kinwani ing tinapi. Pepasalamatan ka at pinuri, pirasone at pinyene, karingkeyang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananye, itiyeng kanakong katawan, ami daon, para ke kayo. Makanyan mo naman kay bat ning apunan kinwaning kalis.
pasibayo pe pasalamata nakat pinuri, pinyening kalis karing kayan disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan at minumko kaniti, iti yung kalis ning kanakundaya, ing daya ning bayo talanganggang tipan, amibubu para ke kayo at para karing sablang tao, ban ketami patawaran laring kasalanan. Daptay nyo iti king pamigaganak kayo kanako. Ipasyag tayo yung misteryo ng kasalpantayanan. Iniangin ng gaganakan mi pa, ing kamatayan at pamanyubli ng nebya ng anak mo, daraan miya kay ting tinapya ng beting kalis ng kaligtasan, lain ming pasalamatan kay ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kay ka. Mapakumbaba ming pagamuwa mo, kingi kaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipunan na kaming anting metong ng Espiritu Santo. Ganakan me oy pa ing Santa Iglesia mong makalaganap king metoyato. Ban mi ganap ya king lugod kambe ng Francisco ingke kaming Papa at i Florentino ingke kaming Arzobispo at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepainaw at maninayang subling me at ding sablang me yango na biye. Tanggapan mo sana king maligayang mga harapan. Pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biyalangang gaban kayabe ng Maria, ing Birhen indo ning Diyos, kayabe ng San Jose, ing kayang esposo, kayabe ring apostol at ding sablang santo at inupad king malmong kaburyan, king kaya kabaning panahon, puriyan dakat paligayan kapamilatan ng Hesu Kristong kaya kanganak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kayo, ipang mayupayang tutu, kagum ning Espiritu Santo, popuryan dakat parangalan manggaman king alang angga. Sasabihan da, kaya raklan kanu karing kay katamo pong ugali o kaya panlalawi, marakal ing menibatla karing kay katang pengari, karing kay katang ima, karing kay katang tatang. Anya, ako paniwalang ko muna man na ing ugali ng mapanalangin Jesus, medibat kari Maria ampong Jose. Anya, makanya niya talagang makanyan de sinade, makanyan deng tiru ing anak dang i Jesus. Anya adyang anak nening Dios mapangadiya panayang makipag-commute king commune, makipag-commune king ipa.
Anya, ngeni, pasaup tamu kang Mama Mary, ketang panalangin at tiro ng Jesus kay katamo. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasopaning kekang pakalulu, parati king mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kawang maninaya kami, kambiyaning maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong, ke kaming talapangabos. O ginuming Heso Kristo, as sinabi ka rin kay kang apostoling kapayapan lalakwan ko kay kayo, yung kapayapan ko babiye ko kay kayo. Mo sa babaliktan din kay kaming kasalanan, no nalawan mo yung kasalpantayanan ng kay kang iglesia, at pamayapan mo yung pagdilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapaning ginuman at tilis sa kapilan man kay kayo. At kekan timurin. Ipamiyetaya ing kapayapan na at yuke katamong ibat king Diyos, king balang metong.
kaluguran kong kapatad, o ni Jesus, inganak ng Maria, liguran, sinese, at inabayan ang gaking kamatayan, ang gaking akayabene karin banwa. Mapalad tam ngening tatanggap kang Jesus, anak ng Maria. Ginoo, eko matampang tanggap keka, dapat yakas me ingamano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atsyuka, king kabanal-banalan na sakramento. Kaluguran da ka, maygit king sablang bage, at pagnasan ko, ing tanggapan da ka. Dapat pauli na ning penandit, era kaya tanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulan da ka, bala mo mawari, at syuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko, keka. Emo sana ipain tulot kapilan man, ing bikawani ko, keka. Amen.
Siklaud tamo po at pangadyan tayong orasyo imperata. Laban king COVID-19. O mapamakalulu, ampuan mapagmalasakit ay igpami. Lalapit kami keko, kaniting masipita pa mangailangan mi. Aduan mi keko, ingkambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19, amigdalang da keko, ingbalikdan mo kaming mitmong lugod, at iyatsyat meke kami, ing makaulo mong gamat. Ing takot miking sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo, ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi, ang tabayanan mula, ring taong mi tutukan maninton panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo, ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya, king bansami. Ipanalangin mila, ring doktor, nurses, at ding sablang lilingap, karing mi salunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkaalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. E mula paboren mi ayawa, haniting sakit. Ipanalangin milaret at pakakalulu. Manano na sanang paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyos kami nga lang kasasagkulan, kaniting krisis, layon taryana kami, king pamagbayong loob at kabanalan. Itiyaduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan na induning Diyos. E musana pisawili nga klismikeka, king kakulangan mi, nunebagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanwanan a Virhen. Virhen de los Remedios, induning kapaldanan, San Jose, esposo ng Maria, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Luis Gonzaga, ipanalangin mo kami. Manalangin tamo. O Ginoo, ikesanang tinang tatanggap kaniting sakramento ning kaligtasan, ipatnubayan kesanang papunta king ligaya banwa, kapamilatan ding panalangin ning Nuan a Birhen Maria. Ipagkalob mo iti kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Tindamya po siguro nandin itang pangadita mo kayong orasyo imperata. Metong kareng santong aduanan ng tang saup, yapin po San Roque. San Roque, ipanalangin mo kami. Magtridoom tamo po mayariya po ngeni, mag-start siya po ketang Biyernes. At bukas po ing piyesta na. Anya atin tapong misa bukas adyang Lunes, atin tang misang alas 6 ning abak. Ulitan ke po, uling piyesta na pong San Roque, atin tamo pong misa bukas, bang kanita po makapanyawat tang saup kang San Roque, talagang liningap karing misa lunan, anyang mika epidemic karin king Roma. Pasawag ta sa karing kayang panalangin. Ingin manatili yakke kayo, At kekan timurin. bendisyonan na kayo ning Diyos, amayupayang tutu, ingi pa, ating anak, ating Espiritu Santo, Amen. umeta na, at isundo ing pamanuki king Ginoo. Salamat, King Diyos.
siglong kasalpantayanan, daralami kalamning pangatubot, sablamingan, babyemingan, tapat ang aking katatawlian, tango kami Ginoo, king mission mo. Ume kami king aslagan, daking ama numusoy wanding mangailangan. Dalaning munag, mantabe king dalan, palablaban ing mission para king Ginoo. Arapan tamuing masalang bukas, salamat king 5 siglong kasalpantayanan, daralami kalamning pangatubot, sablamingan, babyemingan, tapat ang aking katatawlian, tango kami Ginoo, king mission mo. Ipagkalaman, ban midake at biyayan, masabal, hustisya, kapayapaan. Ing lugod tamo, king sablayang tanda, ning kekata, kasal pantayanan. Daralabi kalamning pangatubot, masabal, hustisya, kapayapaan. Amoy masalang bukas, salamat king 5 siglong kasalpantayanan, daralami kalamning pangatubot, sablamingan, babyemingan, tapat ang aking katatawlian, tango kami Ginoo,